Khalidun kina'am sa'altu mudarisi. Saya telah tanya guru saya. Wa huna tu huna fa'il wa mudarisi maf'ulun bihi. Lakin maf'ulun bihi al-an laysa bi al-fathah, laysa hunaka fathah. Limadha? Li'annahu mudhaf ila ya'i al-mutakallimi. Nah, kalau dia mudhaf pada ya'i al-mutakallimi, mudhaf kepada ana, fa nama al-fathah la yuzhar, tidak dizahirkan. Fa mudarrisi la naqulu mudarrisai, la naqulu hadha, fa naqulu na'am sa'altu mudarrisi, saya telah tanya guru saya. Nam sa'altu mudarrisi, fatu huna fa'il, mudarrisi maf'ulun bihi, anhu tentang pelajaran tersebut, anhu, hu huna maknahu ad-dars. Nama wa huwa karrara syarhahu, dan dia telah ulang. Karrara maknahu ulang, syarhahu syarahan dia, syarahan dia. Nama fa huna karrara, huna ana karrartu, anta karrarta, anti karrarti, huwa karrara wa hiya karrarat. Wa karrara huna aina al-fa'il, al-fa'il huna maknahu al-mudarris, maknahu takdiruhu karrara al-mudarrisu atau karrara mudarrisi syarhahu, wa aina al-fa'il wa dhamir mustatirun takdiruhu nam huwa maknahu al-mudarris wa syarha maf'ulun bihi. Karrara syarhahu, la yumkin, tak boleh cakap nama karrara syarhuhu atau karrara syarhihi, laisa hunaka ma'nan, tidak ada makna. Limadha? Lianna syarha huna maf'ulun bihi. Ba'da dhalika, lepas itu, talaba minni. Talaba minni maknahu guru tersebut, talaba minni maknahu talaba mudarrisi minni, guru saya telah meminta saya takwina, huna maf'ulun bihi, takwina al-jumali wa huwa mudhaf, al-jumali mudhafun ilaihi, maknahu membuat ayat. Suruh saya buat ayat, minta saya buat ayat, anil maf'uli bihi, tentang maf'uli bihi, walhamdulillahi bihadhihi at-tariqah, dan alhamdulillah dengan cara ini, bihadhihi at-tariqati, nabi huna min hurufil jari, bihadhihi at-tariqati, fahimtu hadha darsa, saya telah faham pelajaran tersebut jayidan, dengan baik. Wa huna fahimtu hadha darsa, wa tu huna fa'il, wa hadha darsa huwa maf'ulun bihi. La yumkin naqulu fahimtu hadha darsu, khata'. As-sahihu fahimtu hadha darsa. Maratan ukhra, sekali lagi, ya Hamidun, na'am sa'altu mudarrisi, saya telah tanya guru saya, anhu wa huwa karrara syarhahu, dan dia telah ulang syarahan dia. Ba'da dhalika, lepas itu, talaba minni, guru tersebut telah minta saya, atau guru saya telah minta saya, takwina al-jumali, buat ayat-ayat ini, anil maf'uli bihi, tentang maf'ulun bihi, walhamdulillahi bihadhihi at-tariqah, dengan cara ini, dan fahimtu hadha darsa jayidan, saya telah faham pelajaran tersebut. Maknahu hunaka madza fa'ala Hamidun, apa yang dia telah buat. Al-awwal huwa sa'ala al-mudarris, dia tanya gurunya, nama an yukarrira syarhahu, untuk ulang sekali lagi syarahan dia. Wa atsani, yang keduanya, huwa kawwana jumalan bi al-maf'uli bihi, dia telah buat ayat dengan maf'uli bihi. Wa hadhihi at-tariqah, dengan cara ini, huwa fahima ad-darsa, dia telah faham pelajaran.